Dukomeje kubifuriza igicamunsi cyiza bakunzi ba Yakomeje TV kandi twizere ko meze neza mwese aho murere hirya no hino muri Afrika, muri Asia, muri Australia, muri Amerika n'ahandi hose ku isi. Tubaha ikaze muri uyu mwanya tugiye kubabwira breaking news, amakuru ari kuvugwa mu karere ka Minembwe kuraya Masaha. Nyuma drone yateye igisasu mu gace gatuwe cyane. Ndore amakuru ava mu karere ka Minembwe z'umwihariko mu Gahwera. Amakuru rero tumaze kubona avuga ko drone y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yateye igisasu mu gace ka Gahwera hafi ya centre ya Minembwe, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Amakuru rero avuga ko icyo gisasu caguye mu gace gatuwe cyane, bitera ubwoba n'impungenge mu baturage, cyane cyane mu bijanye n'umutekano w'abasivile batuye muri ako gace. Mubamya rero twabonye mu baturage bari hafi yaho izo byabereye, yavuze ko drone yateye igisasu kiremereye mu gace gatuwe cyane n'abanyamurenge. Umuturage rero yagize ati yateye igisasu kiremereye mu muhana utuwe cyane n'abanyamurenge wa Gahwera. Icyo gisasu kirakomeye kuko cyaturitse cyane, cyumvikana mu bice byinshi bikikije Gahwera. Rero uyu muturage kandi yavuze ko mbere hari amakuru yakwirakwiye uvuga ko hari indege yaba yahanuwe muri ako gace. Nyuma nibwo abaturage baje kumenya ko ari drone yagavye icyo gitero. Bivuga ko ari ingabo za FARDC, imitwe ifatikanya nazo ndetse n'ingabo z'u Burundi, kuko umuturage yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru. Yagize ati yavuze ko iyo drone ngo yari imaze iminsi igaragara mu karere ka Minembwe ndetse z'umwihariko muri Gahwera, aho abaturage bari bamaze kuyibona inshuro zitandukanye. Kugeza ubu ariko ntiharamenyekana neza ibyangirijwe n'icyo gitero cyangwa se nimba hari abaturage bagizweho ingaruka. Andi makuru rero ntabwo aratangazwa n'ubuyobozi ku zerekeye icyo gitero, gusa amakuru Yakomeje TV itanze ashingiye ku buhamya bw'umuturage wari hafi yaho ibyo byabereye, mu gihe ubuyobozi bwaho ndetse n'inzego zishinzwe umutekano bataratangaza ku mugaragaro ibisobanuro birambuye kuri icyo gitero. Gahwera rero n'agace kari hafi ya centre ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki gitero kibaye mu gihe ibice bitandukanye zo mu Kivu y'Amajepfo bikomeje kurangwamo imirwano n'ibikorwa bya gisirikare birimo ikoreshwa ry'indege zitagira abapiloti, ibintu bikomeje guteza impungenge ku baturage basanzwe batuye muri ibyo bice. Kuri ubu Minembwe rero n'inkengero zayo hamaze iminsi hatuje, nyuma ko MDP twigwana na M23 birukanye ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo muri izo bice. Hanyuma tukiri kuri ibyo bijanye n'intambara, gusa hari kuvugwa intambara, hariho n'ibindi bice biri kuvugwa mu intambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha twavuga ko muri Nord Kivu n'ahandi hantu hatandukanye komeza kuvugwa ibitero za FARDC, FDLR, Wazalendo n'abandi bafatikanya nazo. Rero kuri uyu munsi nanone tukiri kuri ibyo ngibyo, nuko imirwano misha yongeye kubura Masisi, Walungu ndetse naho twari tumaze kuvuga muri Minembwe. Umutwe wa M23 watangaje ko kuri wa kane tariki ya 27 ukwezi k'umunani ihuriro ry'ingabo shikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagavye ibitero duce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero mu itangazo ryashizwe ahagaragara kuri uyu munsi, M23 yavuze ko ivyo bitero byagabwe n'ingabo za FARDC, abagwanyi ba Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi. Uyu mutwe rero wavuze ko ivyo bitero bizibasiye ahantu hatuwe cyane n'abaturage benshi, bigateza impfu no kwimura imiryango myinshi. M23 kandi yavuze ko ahagana ku isaha 10 za mu gitondo izo ngabo zagabye ibitero z'uruhurirane mu bice bya Nzibira, Kishadu na Chilwe muri territoire ya Walungu muri Kivu y'Amajepfo. Ku isaha y'ikiyongero kandi ivyo bikorwa
Imirwano zakajijwe mu gace ka Gitoyi mu nkengero zako no muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Afite M23 kandi yavuze ko ahagana ku isaha y'isama n'igice ingabo n'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangiye kurasa hifashishijwe intwaro zemereye na drone zitwara ibisasu mu bice za .0 aho ni muri Minembwe, Nyaruhinga na Mukoko nguko twatumaze kubabwira haruguru. Yavuze ko ivyo bitero rero byari bikomeje ubwo yatangazaga ayo makuru. Uyu mutwe wavuze ko wahise utangira kwigwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo ndetse no gushiraho agace k'umutekano wo kubarinda. Tukiraho muri Kongo hari ivyo Fayulu na Dr Mukwege bashinje Kinshasa gutera indi ntambwe igamije gucamo igihugu. Umwe mu banyapolitike bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu ndetse na Dr Denis Mukwege banenze icyemezo ca leta guhagarika amashuri makuru na kaminuza mu bice bigenzurwa na M23. Avuga ko iyi yari intambwe igamije gucamo igihugu ibice bisaba ko yakwisubiraho. Ibi umunyapolitike Fayulu yabitangaje kuri uyu wa kane abinyujije ku rubuga rwa X aho yagize ati iteka rya Minisitiri ushinzwe amashuri makuru na kaminuza rihagarika ibikorwa byose by'amasomo mu bigo bya leta by'amashuri makuru Igoma na Bukavu nyerekeza ku mwanzuro umwe ubutegetsi bwa Kinshasa bufite uruhare rukomeye mu ngambi yo gucamo igihugu cacu. Uyu munyapolitike rero akomeza avuga ko icyo cyemezo cyasobanuye ko abavandimwe bacu batuye Goma ni Bukavu cyane cyane abanyeshuri batereranywe bashigwa mu maboko y'inyeshyamba za M23. Yakomeje asaba guverinoma ya Kongo guhita yisubiraho igahagarika iri teka ivuga ko igihe kigeze ngo guhagarika guhagarika kutagira ubunararibonye. Asaba kugira impuhwe ku baturage ba Kongo. Ibi rero bijanye gusa nizatangazwa na Dr Mukwege wahawe igihembo cya Prix Nobel cyo guharanira amahoro muri 2018 nawe wamaganye icyo cyemezo cya leta ya Kinshasa yo guhagarika ibikorwa by'amashuri makuru na kaminuza mu bice bigenzurwa na M23. Uyu we yagiye kure ndetse avuga ko ibi bitera kwibaza niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba budafite imikoranire n'ubutegetsi bwa Kigali bashinja gufasha M23 mu migambi yo gucamo ibice Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati ahazaza urubyiruko rwacu ntihagomba gukoreshwa n'igikoresho cyo gucirikanya mu nyungu za politike cyangwa se mu migambi yo kwagura imbibi z'ubutegetsi, ndetse ntiyagomba gufatwa nk'ingaruka zisanzwe z'amakimbirane. Mu mwaka kuwa 20 kwezi k'umunani uyu mwaka nibwo guverinoma ya Kongo afashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byaba iby'amasomo n'ibindi mu bigo 11 bya leta by'amashuri makuru na za kaminuza biherereye Goma muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, imijyi yombi igenzurwa na M23. Rero birumvikana ko abanyapolitike batazumva kuko bari kuvuga ko leta Kongo yabishikiye uwo mugambi, bavuga ko ngo ari gucamo igihugu. Dusuye mu Minembwe habaye igitero uyu munsi, habaye igitero nyuma yuko ku munsi w'ejo aribwo intumwa za MCV Police zahavuye ku munsi w'ejo, ndagira ngo niko bimeze. Ubwo ibyo bitero bihabaye nyuma yuko zihavuye intumwa za MCB Police zihagarariye leta ya Kongo na M23. Ibiganiro byaberaga i Doha, bavuga ko bajya kugerageza nimba ibikorwa byo guhagarika imirwano basinyanye mu Busuwisi byaba zarashyizwe mu bikorwa. Rero iyi drone irashe mu gihe hari intumwa za MCV Police. Dusoreze amakuru yacu ahangaha, twizere ko mwese mwakoze subscribe nimba utarayikora, n'umwanya wo kwikora, mukomeze mugire ibihe byiza.